ahantu bigaragara ko umutekano utameze neza utifashe neza, harimo hararaswa, harimo harakoreshwa na drone, n'ibintu bigaragaza yuko umutekano w'ahantu utameze neza. Muraho neza Andrew, mwiriwe neza. Ibyo uvuga no kuri ibintu birakomeye kuva mu masaha y'isa 7 n'igice ashira saa 8 z'amanywa. What we've been told. Okay, as journalists, have you tried to talk to the police about what's going on here? I have not spoken with any police or made attempts to, as they're busy and I don't want to interrupt their business. So I just hanging off to the side for now. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikirana kuri Voice of Mulenge, turizera ko mumeze neza n'abatameze neza nabo turabasabira kuza kumera neza. Nko phone ni Andrew Iranzi, the Voice of Mulenge, nkuko mubibona aha turi ni Winnipeg capital city ya Manitoba, tukaba twazindukiye muri quartier ahantu polisi yazindutse ifunga quartier yose, ahantu bigaragara ko umutekano utameze neza utifashe neza, harimo hararaswa, harimo harakoreshwa na drone, n'ibintu bigaragaza yuko umutekano w'ahantu utameze neza. Ariko nanone ndagira ngo mbibutse ko muri quartier duhatuyemwo bene wacu b'Abanyamulenge, ndetse bakaba bari ahantu hari danger, ahantu harimo hararaswa n'ibintu biteye ubwoba. Tukaba twifuje kuba twagira ibyo tubasha kumenya birimo birajya imbere, n'abaturage barimo aha abantu benshi bagize ubwoba, harimo abarira nkuko mubibona, bara n'abaturage bicaye hanze. Mu by'ukuri ni ibintu biteye impungenge, kugeza aka kanya nta muntu uramenya ikirimo kijye imbere. Tukaba twabashe kugerageza kubaza polisi ibirimo birajya imbere, ariko nanone polisi ntabwo yemeye kuganira natwe. Yatubwiye ko ikirimo ikora iperereza, bakirimo bashaka ukuntu basevinga ubuzima bw'abantu, ngo bari buze kuvugana n'itangazamakuru nyuma barangije operation barimo. Rero ku murongo wacu wa telefone tukaba turi kumwe n'umwe mu batuye muri quartier Bwana Rusizana, ngira ngo wabasha, niba urimo kutwumva, wabasha kutubwira uburyo situation yifashe nubwo muri mu mazu mutarimo kubona uburyo musohoka. Muraho neza Bwana Rusizana, niba murimo kutwumva, twagira ngo tubabaze ni biki birimo birajya imbere muri quartier yanyu ko polisi yayizengurutse harimo hararaswa? Muraho neza Andrew, mwiriwe neza. Ibyo uvuga no kuri ibintu birakomeye kuva mu masaha y'isa 7 n'igice ashira saa 8 z'amanywa nibwo twaje kubona ko polisi igota ino quartier yacu. Ubona ko ibintu bitari byoroshe. Yego. Haza abapolisi benshi, amamodoka menshi, ndetse n'abasirikare. Yego. N'amadrone, ubona ko bari bafite imbunda. Yego. Mbese muri make ibintu byari byoroshe muri ayo masaha, wabonaga ko hariho security somehow. Turi hafi muri quartier yanyu ahantu biri kubera, ariko ntabwo polisi irimo kutwemerera dutambuka. Mwebwe muri quartier mwo indani mwaba muri kubasha kuvugana na polisi? Oya, ntabwo tubasha kuvugana nabo kubera ko natwe bashyizeho amabariyeri ntarengwa. Yego. Nta muntu wemerewe kurenga iyo bariyeri, wenda yaza no mu rugo rwiwe, cyane ko nta n'umuntu wemerewe kuza mu rugo rwiwe urenze iyo bariyeri, cyangwa se kuba yasohoka mu rugo rwiwe, cyane ko nyine bashyizeho imigozi itemerera kuba warenga urugo. Turimo kubona barimo gutera amatiyagaze mu mazu, namwe se baba barimo kubatera atiyagaze cyangwa se mwebwe muratekanye ahantu muri? Navuga ko dusa n'abatekanye ariko bitari cyane, kubera ko ahantu gutera atiyagaze n'ingo twegeranye, just n'ingo nk'ebyiri cyangwa 3 zitwegereye. Yego. Wumva ko anytime natwe zishobora kutugeraho izo tiyagaze, cyane ko bari no kurasa no mu nzu nyine dusa naho twegeranye. None se Bwana Rusizana, iyo quartier ituyemwo bene wacu b'Abanyamulenge ndetse n'Abanyamasisi, mwaba mwabashe kuvugana nabo ku ruhande rwabo ko baba ari amahoro, mwe bimeze bite? Urumva ibintu birakomeye, situation irakomeye, nta wabasha kuba yavugana n'undi, cyane ko wenda bikiri mu mutwe nyine buri wese yihugiye, ariko nta muntu urabasha kuba yavugana n'undi. Hari abantu turimo kubona barimo kurira hanze y'ingo, babuze uburyo binjira mu mazu, bari hanze igihe byatangiye polisi ifunga umuhanda. Ibi bintu byaba bisanzwe muri iyo quartier mutuyemwo, cyangwa se bwaba ari ubwa mbere ibi bintu bibaye?
urumva ntabwo ari ibintu bisanzwe uri kubona abantu barira cyangwa se bari hanze ku buryo utabasha kujya kuri access, mbese ube wajya mu nzu iwawe cyangwa se ube wabasha gusohoka mu wawe, cyane ko hari n'abantu batagiye ku kazi kubera iyo mpamvu. Yego. Urumva n'abana bagiye bava ku ishuri, amasaha yo kuva ku ishuri agera usanga hagifunze gutyo. Yego. So ubona ko ari ibintu bidasanzwe, ari ibintu bikomeye cyane, mbese muri make ni ibintu bidasanzwe nyine, yaba byari bisanzwe urumva nyine abantu baba barabifashe nk'ibisanzwe. So that's why abantu bagerageje kubifata nk'aho bitari seriye nyine, nawe ubwawe uri kubirebesha amaso ubona nyine wenda abana barira cyangwa se ababyeyi barira. Turabona ubu zibaye saa 11 z'umugoroba, uvuze ko byatangiye saa 7. Ubu muracyari mu mazu, muracyakingiranye? Yego, turacyari mu mazu nk'uko ubibona, n'ubundi haracyafunze, imihanda iracyafunze nyine kubera izo gahunda zikomeje, cyane ko kiri kubona noneho uko amasaha agenda aza niko amamodoka agenda yiyongera ya polisi, cyane ko n'abasirikare baza mu modoka za polisi utapfa kumenya ngo iyi ni iya polisi cyangwa se iyi ni iy'abasirikare, kubera ko baba bafite n'indi modoka z'amanda akava utapfa kumenya ngo ni iya polisi cyangwa se ni iy'abasirikare, cyane ko uri kubona hari abasirikare benshi n'abapolisi benshi, mbese haracunzwe nyine ku buryo ko ibintu bitoroshye nyine. None se bwana Rusiza, na polisi hari ubwo yaba irimwo kubageraho mu mazu ahantu mukingiranye ikaba yabasha kubahumuriza ibabwira uburyo situation imeze? Oya, mu by'ukuri ntabwo ibasha kutugeraho mu mazu ngo iduhumurize tubwire situation uburyo imeze. Yego. Uko umuntu ari gusohoka ukabona baragukumiriye kuri bariyeri, nawe wabibona ukibwira nyine ugasubira mu nzu. Bwana Rusiza, na turagushimiye, reka dukomeze dukurikirane iyi nkuru, turibuze kugaruka kuri iyi nkuru nyuma tuza kubabaza uburyo situation imeze. Uyu twavugana akaba ari bwana Rusizana, akaba ari we uhagarariye urubyiruko rw'Abanyamulenge Winnipeg, nawe akaba atuye muri quartier harimo harabera iyi operation, nawe akaba yabuze uburyo abasha kuba yasohoka mu nzu. Rero twagerageje kuvugana na polisi nk'uko twabibabwiye, ariko kugeza iyi saha polisi nta kintu irabasha kudutangariza kubijyanye n'iyi operation cyangwa se ikirimo kirajya imbere. Rero turakomeza dukurikirane iyi nkuru hafi, dore ko abaturage bari mu rujijo batazi ikirimo kirajya imbere. Nanone turakomeza dukurikirane umutekano wa bene wacu batuye muri iyi quartier. You can introduce yourself to our followers. Hi, my name's Owen. I'm from Winnipeg Rescue Live. I'm just an emergency service photographer for around Manitoba. Okay, well, what are you doing here today? I read on Facebook that there is a heavy police presence in the area of McGregor and Manitoba Street, so I decided to come check it out, see what's going on. So everyone wants to know what's going on here. Is it something dangerous? We're not too sure yet. Winnipeg Police have not put out a media release regarding the situation yet. Okay. But I'm expecting one either later today or tomorrow. Okay. But that will confirm what we've been told. Okay, as journalists, have you tried to talk to the police about what's going on here? I have not spoken with any police or made attempts to, as they're busy and I don't want to interrupt their business. So I'm just hanging off to the side for now. Okay, according to you as a journalist, what do you think is happening here? Well, judging by the response Winnipeg Police sent out with their tactical support team and the armored rescue vehicle, it appears to be a weapon-related incident. Okay. We're not sure what kind of weapon that could be or what kind of the threat that was put out, but we can confirm that there was some kind of weapon involved. All right. Okay, thank you so much, my dear. You're welcome. Okay. Uyu rero twaganira akaba ari umunyamakuru nawe ukorera hano Winnipeg, nawe akaba yaje gushakisha inkuru ijyanye n'iyi operation. Nawe kugeza iyi saha ntabwo biramworohera kuba yavugana na polisi kugira ngo abashe kumenya ibirimo birajya imbere. Nawe nk'uko yarabyivugiye yagerageje kuganira na polisi ariko ntibiramworohera. Polisi ibona baracashagaraye, bari busy, baracyarimo bashakisha uburyo bakura abantu mu mazu. N'ibintu biteye ubwoba, dore ko bamwe abaturage bari hanze bari basohotse, abandi bari mu mazu bafite ubwoba bw'abari mu mazu kubera ko batazi ikirimo kirajya imbere. Rero turacyarimo tugerageza uburyo twaganira na polisi, nibo bashobora kuba batanga amakuru ajyanye n'iyi operation. Rero twaganira na polisi turabasha kuza kubagezaho amakuru ajyanye n'iyi operation. Microphone yari Andrew Iranzi, the voice of Mulenge. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, twagusaba ko wakora like, share and subscribe kugira ngo uzagende ubana natwe umunsi ku wundi.